Para ko penakman tinairut sakbay ka apong magnaw. Pagpataman daytoy imag ket agkampay sakbay ka apong magnaw. Mabalin ka di nga iyab kasmo, asyak lang ti ayaten ket awanen ting makalapet. Daytoy nga ayan ayata hagur ururaya kiti panagsubling addak lang ditoy hanyaman di mapasamag balunem ipapanaw mo daytoy napudno panagayat ko agur ururayak biyak ko. Apay namin akasapulan nga syakit panawang tapno maragpat haraba at taadwa mangnamnama idawdawat ko asikaken syak ket agdena agurururaya kiti panagsubling addak lang ditoy anyaman ti mapasamag balunem ipapanaw mo daytoy napudno panagayat ko humadayo ka man ditoy silong ko di ka isuksukat day tatandaanam ang nanayon di kinapudnog huray malmaldayak agan nanusak hagur ururayak miyagon agur ururayak penakman tinairut sakbay ka apong magnaw.